Кырым татарларда пейда олған ве большевиклер тарафындан yok etілежек олған умутнан 100 еллығы. 1921 сенесі октябрінің 18-інде Кырым Мұхтар Советлер социалистик Джумхуриеті илан етілген еді. Бөле Мұхтариет Кырым татарлар ярмаданын тамыр халқы олғанны танып, оларға ғайрыдан аяққа тұруға фұрсатлар берілді. Фақат Кырым бұл статуста тек черек асыр яшады. Кырым татарларда девлетчілік сайыбы олмақ фұрсаты 1917 сенесі Русия империясы дағылған сон пейда олды. 1917 сенесі декабрь айында Кырым татарлар бірінші құрылтайны кечіріп болды. Оның нәтижесінде Кырым халқы Джумхуриеті илан етілді. О вақыт үкімет ве идаре органлары құрылған, анаяса ве девлет тимсаллері таздықланған. Кырым татарлар девлетчілік тікленмесіне интилуф япты, ама 1918 сенесі Кырым акимиетіні де большевиклер запт етті. Олар Кырымнан статусны ескі алына қайтарып, үкімет ел башысы олған Кырым мұсылманларының муфтисі Нуман Челебижиханны өлдірді. Фақат 1920 сенелері большевиклер коренизация сиясетіні башлатты. Оңа көре Кырымнан тамыр иялесі идари вазифелеріне тайынлене ве анда яшаған халықларынан тіллеріне ресми статус беріледі. Кримські татарські діячі отримували можливість, не те щоб абсолютно вільно, але все ж таки більш-менш в прийнятних межах розвивати і культуру, особливо піднялася така дослідницька етнографічна хвиля навколо Бахчисарайського палацу ханів. Там був створений музей, і археологічні етнографічні експедиції майже щорічні зібрали велетенський матеріал про побут кримських татар, про їхню історію. В цей період, 20-ті роки, відбувалися постійні пошуки нової абетки для кримських татар. Миллетлер бойынша халық комиссариаты коллегиясының азасы Мирсаид Султан Галиев Кырымна зиярет еткен соң Кырым татарларының дешетлі вазиеті аққанда меркезге білдірген марузада аңлатты. Национальный вопрос в корне разрешен неправильно. Неправильно разрешен и земельный, а также продовольственные вопросы. Местное население обижено во всех отношениях. Советская власть отняла у них все запасы вина, табаку и фруктов, а взамен ничего не дала. Советская власть и коммунизм являются новой формой европейского империализма, основанной на отрицании права частной собственности, а потому еще более могущественной и грозной, чем раньше. Вот та ядовитая мысль, которая отравляет насквозь сознание умирающих от голода и вымирающих от туберкулеза крымских татар. Большевиклер Кырымға Украина Советлер социалистик Джумхуриетінің эркенна кірген Джумхуриет статусыны бермеген нәтижеге келді. Милли фырқаның азалары бұңа қаршы чықып, Кырымға Мұхтариет аққы бар олған Милли Джумхуриет статусы берілмесіні исрар етті. Бұ еріне кетірілмесі, тыш ішлері бойынша Кырым комиссариаты құрылмасы, тышқы тижарет кечірілмесі ве Кырым татары мигрантлары ватанға қайтарылмасы көзде тұтылайды. Москвада бұнен разы олмадылар. Нәтижеде 1921 сенесі октябрінің 18-інде Кырым Мұхтар Советлер социалистик Джумхуриеті илан етілген еді. Была образована Крымская Советская Социалистическая Республика. Автономия в составе РСФСР. Были созданы аппараты государственной власти, местные советы, Центральный исполнительный комитет и управление, Совет народных комиссаров, которому подчинялись комиссариаты внутренних дел, просвещения, юстиции, здравоохранения, финансов, земледелия, труда, продовольствия. Принята Конституция Республики. Государственными языками стали татар. Латыш Юрий Гавейн Кырым меркези ижра комитетінің yolбашысы Қазан татары Сахиб Гариев, Саид Галиев ise Кырым акимиетінің yolбашысы oldu. 3 ел içinde оларының ерінде бұл вазифелерге Кырым татарлары Вели Ибраимов и Осман Дерен айырлы тайынленді. За певними ознаками можна говорити про те, що врешті-решт Кримська АРСР це була кримсько-татарська держава. Але все ж таки треба підкреслити, що соціалістичного в ній було більше, ніж кримсько-татарського. Башқа Мұхтар Джумхуриетлерінде олғаны кібі Қырымда милли группалар, хуsusan Қырым татар милли группасы инкишаф етілмесінің принциплері илан етілді. Ама бұл Мұхтариетлер декларатив и пропаганда мақсадынан құрылды. Ми знаємо, що замість такої цілісності кримської автономії як такої було вирішено на початку 30-х років розбити її на національні райони. Тобто
фактично виявлялися кримські татари корінним народом чи народом державницького такого рівня не по всьому Криму, а лише в тих районах, де вони становили більшість. А певні райони були віддані іншим народам. Наприклад, 2 були німецькі і 1 український. І зрозуміло, що це вже призводило до певних таких звуження прав і можливостей для розвитку кримських татар. 1930 сенелері беллі олды. Сталин бұйық девлетні ғайрыдан тіклемеген етленді. 1920 сенелерінің екінші ярысы буржуа миллетчілерінен күреш оларақ адландырылған репрессиялар кечірілді. 1928 сенесі май сайында Қырым-Мұхтар Советлер социалистик Жұмхуриетінің yolbaşçысы олған Вели Ибраимов құршымланған сон Қырым-Татар фырқаларының yolbaşçылары ве зиялыларға низбетен репрессиялар адишей олды. Бөле Сталин сиясеті 1944 сенесі Қырым татарларының сүргін етілмесі ве 1945 сенесі Қырым мұхтариетінің йоқ етілмесінен екінленді. Milli territorial muxtariyet teşkil etilmesi boyunca laflar ve işler Rusiya tarafından Kırım işgal etilgeninden son başlandı. Ukrayna'nın 5. prezidenti Petro Poroshenko anayasanın 10. bölігini dengişmelerini kırsetip, anda Kırım tatar halkına öz keleceğini belgileme hakkını kaydetmege emretti. Tamam böyle çağırу 1991 senesi Kırım tatar halkının 2. kurultayında kabul etilgen edi. Крым является национальной территорией крымско-татарского народа, на которой только он обладает правом на самоопределение, так, как оно изложено в международных правовых актах, признанных мировым сообществом. Политическое, экономическое, духовное и культурное возрождение крымско-татарского народа возможно только в его суверенном национальном государстве. К этой цели будет стремиться крымско-татарский народ, используя все средства, предусмотренные международным правом. Анаяса комиссиясының иш группасы Қырым татар милли территориаль мұхтариеті тешкіл етілмесі аққанда весиқаны азырлады. Сиясетчілер Қырым татарларының мұхтариетінің илян етілмесіне аз қалғанда қандырды. Президент сайлауларында юттырған сон халық мабусы Порошенко оның ниеті не үшін еріне кетірілмегенін аңлатты. Завадили те, що немає 300 голосів. Володимир Зеленский Украина президенті олған сон ве оның Слуга народа фракциясындан депутатлары парламентте чоқлықны алған сон яңа депутат ве сиясетчілерге Қырым татар милли территориаль мұхтариеті тешкіл етілмесі ярмаданын ишгалден азат етілмесінің анақтары олғанын аңлатмаға керек олды. Російська Федерація стабільно і послідовно відмовляє кримським татарам і в визнанні корінним народом, і тим більше в забезпеченні їхніх національних прав на самовизначення. Перетворення Криму хоча б в Україні, хоча б формально на кримсько-татарську автономію національно дозволить апелювати до права народів на самовизначення, підкреслювати необхідність повернення Криму для того, щоб зберегти права кримських татар. Слуга народа фырқасынан депутатлары Қырым татарларға өз келечегіні белгілемеге ақы берілмесі үшін анаясаның 10. бөлігінде деңішмелер яқын заманда япылажағына қандырып, шымдылық рейлеріні топлаймыз деп білдірділер. Олардың айтқанына көре Қырым татар милли территориаль жұмхуриетіні тешкіл етмеге вақыт келген олса, башта тамыр халықлар аққанда қанунны қабыл етмек керек. Закон про корінні народи, закон про нацменшини і тоді внесення змін щодо автономії. Давайте чекаємося за законом, там, мені здається, дуже гарно все прописано. І відповідь на ті питання, які ставлять представники кримсько-татарського народу. Дякую. Юқары Шура тамыр халықлары аққанда қанунны июль айында қабыл етті. Ама Қырым статусының деңіштірілмесі аққында қанун лейхасы парламентте аляда пейда олмады. Змеиный адасында Қырым журналистлері Володимир Зеленскийден милли территориаль мұхтариет тешкіл етілмесінен насыл баққанына сұрағанда, президент Қырым платформасының экспертлерінден тепсиелеріні беклегенін айтты, бұақта Қырымның тамыр халқынен ақыл танышмақта керек деді. Я знаю, що якісь напрацювання є. Чи вони погоджені з моїм офісом? Ні. Чи вони погоджені з кримсько-татарським суспільством? Я не знаю, наскільки цей законопроект нормальний. Це важливий крок, яким повинна займатися Кримська платформа, вивчити саме це законодавство, ці зміни до законодавства і запропонувати президенту України вже саме той закон, який буде узгоджений, перш за все, узгоджений з корінним населенням Криму.
Meclis reisi Rifat Чубаров президентның сөзлеріні изатлар екен анаясаға деңішмелер кірсетілмесі аққанда қанун лейхасы да 2018 сенесі анаяса комиссиясының іштирагінен азырланғанын хатırlatты. Я розумію, що пан президент має на увазі, і він про це, до речі, говорив в цьому своєму інтерв'ю, що має бути узгоджений з його офісом проєкт, і цей проєкт має має бути підготовлений на основі Кримської платформи, узгоджений з представницьким органом корінного народу і представлений йому як президентові. Я думаю, що ми на короткі терміни виконуємо цей заклик президента України, все буде добре. Қырым статусын деңіштірмек үшін бұл қанун лейхасына 226 депутат рей бермелі. Бұл ақта өз қарарыны анаяса махкемесі чықарған сон 300 халқы депутаты бұңа рей бермелі. Ама башта қанун лейхасы парламентте пейда олмалы. Бинглерже мусульман үшін дини меркездір. Запорожьеде бірінші жұма жами açıldı. Бұл Бутын регионның ең бұйық мусульман меркезідір. Евелсі оның ерінде мусульманлар топлаша білген күчік бір евчік турайды, ама о çok insanны сығдырып оламайды. Ресми малыматқа көре Запорожьеде 5000 мусульман яшамақта, ама керчектен да чоқде имам Мухаммад Мамутов. 3 ел девамында. Шерде ер миллетке айыт мусульманларының меденеве дини ері олажақ яңы жамины құрдылар. Переважна кількість і мусульман Запоріжжя – це є татари Волго-Уральського регіону, це переважно казанські татари, є азербайджанці, і останнім часом сформувалась невелика спільнота студентів-іноземців, що навчаються у Запоріжжі, а залишилися, працюють, живуть у Запоріжжі. Є мусульмани з Середньої Азії, з Північного Кавказу, є українці, що прийняли іслам. Жами içinde екі бол намазлық ода. Бір еркеклер үшін, екіншісі қадынлар үшіндір. Мында жұма намазына 300-ге яқын инсан топлаша біле. Яңа құрылған жамины көрмек үшін Запорожьедегі 3 християн кілсесінің темсілжелері де келді. Діти можуть бути і там, з ким їм. Зазвичай хлопчики залишаються з батьками, а дівчинки вони моляться з мамами, тобто у жіночій частині. Але є такі ще старі мечеті, де немає окремих зал. І тоді у тих старих історичних мечетях, то чоловіки моляться попереду, а жінки моляться позаду, за спинами чоловіків. Яңа жами эм медени эмде тасил меркези оларақ сайла. Имам Мухаммад Мамутовның фікіріне көре ислам дини меркезі бұл регионда яшаған мусульман жемиетінің ғайрыдан тікленмесі, инкишафы ве барыш, қомшылар арасында яқшы мұнасебетлер бір-біріне сайғы принциплерінде сасланған ислам ананеби қайделерінің кірсетілмесі үшін імкан яратacak. Вивчити арабську. Так, арабська та навчаємо дітей ісламу та культуру. Але якби хотів арабської навчитися, то у вас можна? Можна, звісно. Ona ad verildi. Cuma Cami ya da Rusça aytqanda Sabornaya Meçet adlanıldı. Çünkü bu bizim camimiz hepsi Müslüman milletlerini birleştire. Bayramları olsun, cuma namazları olsun. Son Tatar milleti misal için oz merasimlerini geçirmeye isteseler, camimiz her vakit açık. Azerbaycan din kardeşlerimiz, bu taziye olsun, bu bala doğu ya da nikah, toy olsa hepsi mında gelip, mında iştirak ederler ve Zaporoj'daki Müslüman halkının hayatında bu iştirak ederler. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ Жамина ерлі жемаат өз күченен құрды. Бұнен бәрабер Украина бойынша мұсылманлар ве четелден хайрие северлер ве Запорожьеде оқыған мұсылман студентлері ярдым еткен. Жами тек намаз үшін дегелде тасил алынмасы, байрамлар кечірілмесі үшін бір меркездір. Жами опек мұйым ер тек ахайлар үшін дегел, амма хадынлар үшін де. Чүнки Запорожье шері балабан ве бүтін мұсылманлар, епсі мұсылманлар анда мында яшайлар, uzakta яшайлар. Bir tarafın Dnepr'ın bir tarafına yaşay, ikinci tarafına yaşaylar. Onun için cami bizni hepsimizi birleştireyim. Mında biz
дерслерге келеміз ве баларымызды бұнда кетіреміз. Onun үшін бұл пек мұйым ве файдалы ер бүтін мұсылманлар үшін. Hem татар bu Запорожьеда çok degi. Bu camide biz toplaşsamız türlü milletlerden kızlar geliyorlar. Uzbekistanlı, Tacikler, Nigeria'dan, Hindistan'dan türlü milletler var. Onun için biz birbirimizden tanış olamız ve dostlaşamız. Қырым колонизациясының керчек мақсадыны гізлемек үшін ве ярамада ишғалыны қанунлештірменге интылув. Меджлис рейсі Рифат Чубаров емен бұл ишғалжелер тарафындан кечірілген Қырым иәлісі жедвелге алынмасының мақсадыдыр. Оның қайдеткеніне көре сұрав қанунсыз олып Русияның халқара ұқуқ ве Украина бүтінлігіне сайғысызылғына көстере. Ишғалжелер октябрінің 15-ден башылап ноябрінің 14-не қадар Қырым сакинлеріні саяжақ. Меджлис рейсі ишғалжелер Қырым татарлар ве этник украинлерінің керчек сайысыны махсус азлаштырacağında emindir. Bundan gayrı Rusiyadan көчкен insanlarının miqdarını da gizlemege tırışacaklar. Meclis reisinin hesaplamalarına göre Kırım işgal etilgeninden beri yarımadada milyonga yakın Rusiya vatandaşı yerleşti. Искусственное, целенаправленно задуманное замещение населения страной-оккупантом на оккупированной ею территории является видом международного преступления, и России рано или поздно придется отвечать и за это преступление. Вот та перепись, которая сейчас незаконно проводится и в Крыму, она призвана, насколько это возможно, скрыть масштабы и объемы и последствия этого преступления. По результатам переписи, незаконно проводимой в Крыму, количество граждан Российской Федерации, поселившихся на временно оккупированной территории Крыма, будет показано намного меньше, чем на самом деле их есть. Украина тышышлерін әзірлігінде Қырым иәлісінен қанунсыз жедвелге алынмасына ярмаданын ишғалыны қанунилештірмеге интылув деп адландырдылар. Авропа бірлігі ве Америка бірлешкен девлетлерінде сақты суравны танымағанларыны білдірділер. Телеканалымыздың сайтында абоне олып ATR қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе ATR қорантасына қошылмақ үшін ATR-ге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. ATR сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишғалжелерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.